پروردهیا هفدو دوی همی خریستین باورمند پروردهیا هفدو بکن. بی بینکرین قضیت انکو خود جبو پیکو کرنه تکیلین ملبتی و زوجی. ده پرنسیپی کو ام هین بونه دا بری کو از ببیجم پرنسیپا جماره هفت یا کو ما دلی کولینا خادا لسر کورسیان دا گرد. پرسک جبو فکرین و برسیوا جی هبون. جبرویا که ام و پرنسیپی بنرخینن. لگوری سرپیهاتی آوها کسان. تشتین کود روبری جیانا و گرینگی و فکلورین هری گرینگ د پاریزن چنه؟ خالا یکم هبونا مینا کن زیده بون. پروردهی کو باندور د جیانا ویدا کرن و از وان وکی مینوکه که جخرستین را راستنی د پشوپینم. و خالا دویمین پروردهی نفیسکی یا راست جبر کو هر دم خدای پروردهی نفیسکی یا ساغلم هبو. لیدما کو وی دست پیکا و کسان کو وی وکم نامون و نامون دست هلدانه دست پی پروردهی نفیسکی یا ساغلم کر. دجیان اخا یا گرینگی دا براستی مزن بو و خالا سیامین یا کوی بحث کر پرنسیپیا اف خالن کو جبو ام د مسیح دا مزن ببن و تشتیکو من بری دمک جیرا گوتیه پروردهیا هفدو پیک بینن فاکتورین پر گرینگ ته هلسپاندن و پالاسی شاندیان د بشا پاشندا لسر وان فاکتوریان کو لسر پیوان راوه دکه سرناوه بشه دا کولوسیان پروردهیا هفبش پولوس د کولوس دا سسه دو چار دا دو هفت دا وها د بیجه و لسر وان مالان هز دکر ما ته بیرا وکو پولوس بری ویه که لسر گلک تشتین کو ام دردخن آنجی دکن یکو د جیانا مدا برین نفیسی لی جهر تشتی یعنی جهر گرینگی دماکو ام بین با عیسی مسیح پولوس د بیجه هسکرین و گهردنا کمالبونیه لخابکه و ته بیرا تکو پولوس جدیری کورنتی نفیسی و گوت لینها باوری هوی و هسکرین و بحثن یکو هری مزن هسکرینه و پولوس وها پروردهی دکر و بالا آشیتی خاد دلی خادا درداست به که هون به یک بندین پیرا هاتنه گازی کرن شکر به بلا پی و مسیح دناف مدا باورمند به ببینن و هون ده به همو شهیزیان خواه راستیه که خوده جمره اشکره کریه و براستی گانازیه به زابور سرودا هون بکن و هفدو شیرت بکن براستی ام و راستیه دمزگینیه دبیتن و ام دکارن وان تیگین و راستیه مزگینیه و برسین خواه بسینه خلان بده پولوس دبیجه ام دل خادا خودان را کرامت دستینن کو دواتایا کو ام جی کرما خاج سپاس او رحمتی خا دیار دکن نها ام دخازن کو هون بالا خا بدن نامای پرتال آکو پولو شاندی جه گریتیار نفیسیه نامایا کو وی جه دیری افریس او نفیساندنا دیارکریه او نامایا زویری یه کو دنابرا دیری دا جه او هاتنه شاندن ام دخازن ببینن که پولوس لسر هسکرینه او تسلیم بونه ده اسفیان دا چگوتیه ریا تشتین کوی درخستن جدیری کولوسیان و بیجه ام دخازن کوی جدیری افریسیه را چه نفیسیه جبر کو ویا که هون ببن مینا زاروکن خاین دلال ده هسکرینه دا بمشن چاوا کو مسیح جمع هسکر خاجی بو دا او جو خوده را پشکش و قربانک جبو بنهرن و برگاف جبو هر تشتی بناو خدان ما عیسی مسیحه جو خوده و باو را شکر بکن بالا خواب بدنا پولس چه دبیجه
هلا د ترسا خودê da teslîm hev bin. Em dibînin ku perwerdehiya hevbeş çawa teslîmbûnê hevdû giratî dike. Tiştê şêrîn ew ê ku Paulos dişopîne li ser têkiliyên taybetî diaxive. Tevî rola taybetî di nav da bedenê Mesîh e. û têkiliya yekem di navbera jin û mêran da bala xwe bidine Paulos şandî çi dibêje. Ku ev gotineke girîng e di Kolosî 3:8 û 9 da. Jinin û ji mêrên xwe re wekî li gûrî Xudan tê beden bin. Mêrn û ji jinê xwe re jî hez bikin weke ku hişk nebin. Çima Paulos bala xwe dide fikra jinên bindest. Her çend wî bêrê di gotina ba. Li ser bindestiya hevdû. Çima ew li ser gotinên xwe yên mêran re radiwestand. Gelîn û ji êvara xwe hez bikin. Li wan dijwar nebin. û wî li cihekî din got. Weke ku Mesîh ji derê hez kir, ji jinê xwe jî hez bikin. Çimkî wî ev gotin tevî ku wî hinekî berê wê got. Wekî ku Mesîh ji me hez kir, di hezkirinê da bimeşin. Bila ez barfereh bikim. Piçekî li ser vê mijarê bi we re diaxivim ku Xuda teslîmkirinê jiyana ji mêran xwe re hez kirin. Mêran ji jinên xwe re her çend me dît ku her kes hewcayê ku hez bike û teslîm bibe. Ma çima ev girîngî ye? Bifikirin rewşa xerab perçebûnê ya ku di civaka Romya da qewimî, dema ku wan mirovan bi Mesîh bawer kirin. Mêr bi gelemperî zilamê bûn. Zilam li ber welatê peyvê, jiyana wan bi tevehevî dûr, tiştên bi navê exlaqî û di heman demê da çend ciyan ra ciyan. Ev ê tiştê rewşa Asyayê cîhana Roma bû û kola bûn xwedeyê mêran bû. Bi giştî rewşa ev bû. Lê îspatan hebûn. Ji ber vê yekê em dixwazin pirseke ji jinan bikin. Guh bidin vê pirsê. Ger ji nişkava û belaziya we ku di Mesîh da azadiyê tê heye, dê hewel dide ku çawa be. Ez bawer dikim ku bertek wa di ber ku hûn teslîm kesî nebin, ji ber ku hûn ji zandînê, ji zanacîna hatine azad kirin. Ji bo vê jî bertekên wan zêde bin. Ji bo mêrên di jinekê da ti jî bêexlaqî û zilameke hevdû li ser jiyana xwe dimeşandin. Niha pirs ev e, hûn çi bikin? Tişta yekem a ku hûn hîn jî nakin. Di debara hezkirina Mesîh da tiştekî dizanin. Gava ku ew evîn rast fêm kir, hûn çawa salê bûn ku nişkava wê dest bi jiyaneke bi tevahî cuda kir. û Paulos jê re dibêje, divê hûn jin xwe hez bikin weke ku Mesîh ji derê hez kir. Bala xwe bidine ku heke Paulos bi navê tevliheviya re mijûl nebûye, dê perçebûna û Kolos di civakê da berdewam bike heta di nav têkiliyan zawicê xirastiyîn da ji ber pertekên giyastiyê û tune ber bi azadiyê ve. Ji ber nebûn têkihêştina van têkiliyên ku ji hêla Paulos ve hatiye ravekirin û gava ku hûn dest bi fêmkirinê van prensîpa dikin, hûn dest pê dikin û têkihêştina ku di laşê Mesîh da teslîmbûnê û hezkirina hevdû tê çi wetayê. û di çarçavoya rolên ku Xwedê ji me re damezrandiye çi di nav têkiliyên zewiciyandinê ew malbata bi helemparî. Di debarê têkiliyên zewicî da eger em du kesan bifikirin mêr û jin, ka bi ceddî jî Îsa Mesîh re dilsozin. Wan ji hevdû hez bikin. Çawa ku Mesîh ji wan hez kir, li gorî mebesta teslîmbûnê û hezkirinê ve ev teslîm ji hev diçin. Çi diqewimî êdî hewcayê ku hûn van rolan di nav têkiliyên da pişterast bikin. Dubarekirin ne hewce ye.
جبر کو هون ایدی هیدی بیتری دگهرینن که هون مینا جوسا بمشن و مینا جوسا جی بجین جبر ویا که او بجیانا ده هسکرینه دا دست بیکر او ده جیانه دا بندستیا هف دا بیکته و گاوا کو هون وان تشتان فهم دکن هون پیوا کو پولو جزارو که نفیساندی بو فهم دکن لی خماوی زارو کان مزن بون ته و وتایه کو دکارن و هوکا کولوسی سسه 20 و 21 دا فهم بکن زاروکنو ده هر تشتی دا گه بدن ده و باوه خا جبر کو یک جخلام خاشته او پیوا کو به اصلاح خا یونانی زاروک هاتی ورگهاردن لیده قناخین ده زاین هات جمرووان به وتایه دن دبه حتی کو ملبطاوی باوه او ده امد جین او پیوا زاروک آکو ور دبیجه زاروکن ده او باوه وی جی وی هبن ین کو هوجن کو و خباته بزانبن ده هر تشتی دا گه بدنه ده او باوه خوا چمکی افج خودان خاشته هگر باوه میره که بویی کو گلک ورن جیانا خوا دا جیانا که بزاروکدی بجین ده چاوا بزاروکن خوا را بکاربه و یک جسده من بدیتن من که و پیمانا تیبتی پر گرینگ دکه جبر کو ام باو و خوده باو یک ازمانیه دما کو زاروکن ما وکی باو دبهیسینن اوه وی به خوده را بریا ایماج ایکو دناف مدا دبینن جبر کو اف صورت باو پر گرینگه و جبر ویا که پولوس لسر وان پرنسیپا ده درباره باو و خلام دا دست پیدکه هنگی بحثا خلام او خویانا تکرن ورن ام و بشه بخوینن و هون بزانبن کولتی جلبک خویایی بو کو ده جواتا وان دا هبو زواجه نخرابه ده باف نخرابه لگاوا کو ام بحثا کورنتیان مرووان دکن او یک خراب بو لی اگر پولوس بگوتا خلام هون آزادینه هون دکارن هر تشتیگو هون دخوازن بکن و چه بقاومه ده لامبراطورية رومانية ظلام دا دجي مبستن قلبه جبركو هجمارة كمزن جي كوليان يوناني و اف كولاين يوناني بون كو كولاين رومي بو مينا كو چوساندنا كو دوباره بقاومه ده پر وتاي كو بر پولوس پلانك دن هبو پلانا پولوس ده دویامین چه بو اف بو خلام چاوا کو هون جه مسیح را خدمت دکن جه خلام خارا خدمت بکن انجام و پلانه چه بو لدیری کولتی هاتن تعیین کرن نه لامبراطوریه رومانه لدناف دیری دا و اف یک پاشخانه ده ما روشا کو پولوس خرابی خلام دکه و جوان را دبیجه دو هر تشتی دا گه بدنه سروری آخا یا لگوری بدنه نکو خدمتا چاوان بکن ین کو لمرووان خاشتین و همو چه دکن جی بخبرن وکی کو خدان نجیج بو مرووان چمکی هون جی خدان مسیح را خدمت دکن هونه خلاطا مسیح خا بستینن جبو ظلامن اوه خرابیا وی بدست بخه نه به خرابیا هر چقاس او بحثا کولتی و کولتای دکاجی اگر ام کاربن بن امه دکارن وان پیوان لسر ما بکن بفکرن کو هر کرامت پیوین کو پولوسی شاندین جبو کولونی نفیسیه بجه دینن و چه زارا بده اف دکارن جواکن خراب شروع بکن لیبالا خواه بدنه کو او لی کولتای خودان چه دبیجه برازن دلال وکهویه بدن کولیان زانبن کو هونجه ازمان دا آغای خانه ده چه بقومه اگر هر خدای هسکریه مینا جوسا مسیح به مرا بکاره
جمرا همویان ته وستاندن کو اف برنگه هفدو جهفدو را جه بینن. بفکرن کو ده چاوتن خبات ده چه بقاومه. نها ام دکارن بکه ماهی به لراستیا مسئله اوه. وکی باورمند وکی خباتکارن خواستن او کاردیرن خرستیان دوی ام دناف جواتا کارسازایی دا مینا کک بدن. مانا وقت پرسکه یا کو مروا بفکرن و بپرسیوینن. چما هون خرستیان هنگرنه پولس این درباره تسلیم بونه و ریوبریا تکیلیا زوجیه دا لی کاردن. وان ام هفدوتن جه برده براز جن هین رامانا پرودکه یا یکم باندورا چند جواکا جبر کو ایرو جگلک جواکن ما هر جورا تسلیم بونه وکا پیشواچونا او حوالدیا کو دبینن. لعف دین بون ام نخازن تسلیم کو کسی ببن. خدا کارن زانینگه او دستان جی نخازن تسلیم کسی بن. ما هون دزانن که چه کسو ده جواکا مدا چه کر. جبر ویا که روشا ما یا چاندی هیا کو باندور لسر ما دکه و چاوا کو دست درجیه ما یه دناف زوجادیه دا دقاومی دست درجیه هست یاری و لاشه دا نفبرا میرن دا هنه و وان بین پکهینه هنه بون سدما تبلهویت ناف جنان دا به تکوشین دا دجین دست درجیا لسر جنان. جبر ویا که هونه ببینن کو دناف همی تشتان چاوا باندور لسر آوای کو مسیح لسر هسکرنه و تسلیم بونه دفکرن. ماجی شروع چاوا سپاندن چاوا کو پیوا خوده هنه. نفیسکار و مافداره دا رزگار جن دبیجه. تبیرا ما کو جاره کردن رودایان ده بو یک لفتیان پروژیه کر و جبر کو جن وی دروا باندورا عاجزی بو و نگهدار بو. جبر ویا که وی چه پرس چما و دوج هفده بردا گوت او دبیجه کو از لسر و هرسم. جنجی را گوت ما به راستی هون وصانه. وی گوت راسته جبر کو خوده جه میره که را دبیجه کو لسر جنه سر بکوه. وی پرسیو دا عزیزی من دما کو هون پرتوکه دا گوتن میر لسر جن براستی دکوه او انجام گناه بو. نه امر خوده دوی هون جن آخارا هز بکن وکه کو ایسا جمع هز کر. جبر وی یک بگومان اف شروعه که به تواهی خالان و مطلان انجیل بو و جبر و یکم کسی کو را کرنه رامانن وها دبیجن. بلیزه تشتیدن لی زیده بکن کو بخا گل کسان اقل دار دکه. از باور دکم کو یک جسده من دوباره کرنه پیوا خوده جه مجارا هست کرن. سروکاتی و تسلیمیه دا اوه کو مینا زوجیه یا کو امجه هستین مزن پک کماسیه دمشیان و او الوکاریه بداوی دبه کو بی کو هیا جیبن هوجداریه کنترول بکن کو بوی آوایی ام تگیلیه کو خوده یعنی ما شاش شروع دکر و امه وطایه کو دست نرینه سری جنیه چاوا کو مسیح سروک دریه فهم ناکن. ده همان دمیدا وکی جنه که از هیوی دکم کو هون خیال بکن کو تکلیه ویا زواجیه دا چاوا هون بظلامه که ده هر واری دا دمشن. مسیح ده زواجیه بفکرن وکی میر تکلیه و زواجیه بجنه که را تنه مسیح ده جیانا خادا نیشان ده. ده همان دمیدا لسر و دفکره که هون به مسیح را مجول ببن و چاوا به. بگومان او یک هر تشتی گوهرینه.
هر تش بێک ماسیە ji ber vê yekê em vegerin ser prensîpa jiyana xwe ya giyanî. Perwerdehiya hevdû. Heman xiristiyan perwerdehiya divê perwerdehiyek hevdû bikin. Bêyî pêkkirina rêzgarkirinê Xwedê ji bo pêkirin têkiliyên malbatî û zeweciyê prensîpeke ji bo jiyana me ya giyanî.